ما رفتیم یک جا با بیمارخانه سیل. من حیران شدم برای چی با بیمارخانه سیل. با من گفت که این نشانهای بیماری سیل است. تو در مهاجرت بوده، شاید که از یگان کس به تو سیرایت شده است. گفت که تو با بیماری سیل دچار شده. من حیران شدم، گفتم دکتر سیلش چیه؟ بعد طبیب ما را فهماند که تو بیمار نیستی. تیرزش را پردهش رس کرد. گفت بیماران اونها یعنی که اون یا خواب هستند، حتی راه گشتن نمیتونند به کمک یک کسی که لاغر هستند. فقط امید از خدا کردن در کار و با واسطه قبول دارو شفا از پروردگار طلب کردن در کار. تمام. салом, ин нашри навбатӣ аз силсила подкастҳои аз сил ҳарфе бигӯ аст ки ёртиҷои дар якҷогӣ бо филиали Family Health International 360 дар Тоҷикистон омода намуданд. бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов. мавзӯи навбатии подкасти имрӯзаи мо сил табобатшаванда аст. ҳангоми табобат катом қоидаҳоро бояд риоя намуд. дар меҳмонии мо ҳастанд Толибҷон Каримов, нафаре ки бемории силро аз сар гузаронидааст ва ҳоло омода аст ки ба мо дар бораи таҷрибаи шахсияш нақл кунад. мо хеле умедворем ки қиссаи Толибҷон ба нафароне ки ҳоло бо ин беморӣ мубориза бурда истодаанд барои аз табобат даст накашидани онҳо кӯмак мекунад. дар ҳафтаи подкаст дар экранҳои шумо рамзҳои QR пайдо мешавад ки онҳоро скан карда аввал аз пурсишномаи анонимӣ гузашта хатари имконпазири гирифторшавӣ ба силро дар худ муайян карда метавонед. ҳамзамон рамзи дуюм ба суроғаи марказҳои зидди силиро ки дар онҳо аз ташхис гузаштан мумкин аст ёфта метавонед. инчунин пайвандҳо яъне ки ссилкаҳо ба пурсишномаи анонимӣ ва суроғаи марказҳои зидди силӣ дар матни зери ин нашр низ гузошта мешаванд. салому алайкум Толибҷон, хуш омадед. салом Беҳрӯз, раҳмат барои даъвататон. аз даъвати шумо хеле хушҳолам ва омодаам ки ба саволои шумо ҷавоб диҳам. Толибҷон, мо бениҳоят хушҳол ҳастем ки имрӯз шумо дар меҳмонии мо ҳузур доред дар бораи таҷрибаи худ бо мубориза бо сил нақл мекардед. умуман бори аввал чӣ хеле фаҳмидед ки бо сил шумо рӯбарӯ шудаед ва ҳаёти шумо чӣ гуна умуман тағйир ёфт? то беморшавӣ ман умуман оиди бемории сил ягон маълумот надоштам. ҳатто номашро дуруст ба забони тоҷикӣ намедонистам. медонистам ки чунин беморӣ ҳаст бо номи туберкулёз ва сил будан, яъне ки ба тоҷикӣ сил буданашро умуман намедонистам. бадбахтона ман ба бемории сил дар муҳоҷират гирифтор шудам. дар он ҷо пай набурдам. аз ҳисоби бад будани ҳолатам ман баргаштам ба Тоҷикистон. ҳаёти тарзи солим ки доштам ҳар бегоҳ ба машқ машғул мешудам. ҳамроҳи дӯстонам вақте мехостам турник кашам ё буруз кашам, дар худ бемадорӣ, беҳолиро ҳис кардам ки турник кашида наметавонистам. дар ҳамон ҳолат як дӯсти ман ки дар ин самт кор мекард ва таҷриба дошт, аз ман пурсид ки ягон мушкилӣ надорӣ, ягон шикоят надорӣ. дар ҳамон вақт фақат ман шабонгоҳ температура як ҳарорати баланд доштам. танҳо ҳамин чиз маро азият медоду халос. дӯстам ба ман тавсия дод ки хуб мешавад ки як бор ташхис кунем, аз анализ бурда муайян кунем ки чӣ мушкилӣ доред. ман рости гап рӯзои аввал ба ин бовар накардам. гуфтам шояд ман хунук зада бошад ё ки грипп шудам. вале аз байн як ду се рӯз гузашт ки ҳамин ҳолат то рафт давом гирифтан гирифт. дӯстам ҳар бегоҳ ба ман тавсия медод ки биё равем як ҷо аз ташхис гузарем. баъди ду рӯз се рӯз вай манро бовар кунад ки ҳатман рафтан дар кор. мо рафтем як ҷоя ба بیمارخانه سیل. من حیران شدم برای چی با بیمارخانه سیل. با من گفت که این نشانهای بیماری سیل است. تو در مهاجرت بودی، شاید که از یگان کس به تو سیرایت شده است. خواستند که رنگین کنم. من گفتم من خود را نقص حس میکنم. گفتن خود را که خوب حس میکنی بیا خوب آنالیز بلغم سپاریم. در آنالیز بلغم همش معاین میشود. آنالیز سپاریدم. وقتی جوابی آنالیز بعد از یک مدت کوتاه تیار شد و دید، حس کرد و که میدانست مرا نشان داد. من تصور نداشتم جواب چی است. گفت یا جو پیش طبیب میرم. پیش نزد طبیب رفتیم. یعنی که در اینجا دوستتون نگفت با شما که نه دوستم اگر منو میگفت من ممکن که دیگه با اون نمیرفتم پیش طبیب. ولکه دید که من چخیل عمل میکنم، من سراسیمه بودم، نمیخواستم یگون گپی زیادی شنوم، باوری نداشتم من. بعد یک جا پیش دکتر رفتیم، کابینت دکتر در اومدیم. وقتی طبیب دکتر نگاه کرد، در نظرش یک دو کسی بود، دوباره جواب داد. بعد من گفت که پیش من بیا. یک جا بعد صحبت کردیم. اول پرسید کرد، نامم رو پرسید، مشغولیتم رو پرسید، چیکاره. گفتم خیلی من عین حال مهاجرم، برگشتم به خانه به تاجیکستان. با موسم نو نگاه داریم، موسم کار شد با میرم.
گشت گفت که تو با بیماری سیل دچار شده. من حیران شدم، گفتم دکتر سیلش چیه؟ سیل چیه خودش؟ بعد طبیب فهمون که سیل همون توبرکلوزه. همین وقتی که من شنیدم که توبرکلوز یک حالتی بود که حالت نامعینی بود در من. باوری نیست. من طبیب رو فکر میکردم که طبیب ما رو شوخی کرده ایستاده است یا که ما رو دروغ گفته ایستاده است. من حیران شدم چی گفتنم رو حتی نمیدونستم. نظر میکنم با طبیب با اون رفیقی که ما رو دعوت کرد، هر دوشان یگون خنده ندارن، هر دوشان جدیان. من گفتم نه، من باور نمیکنم. مجبور کردم دویم باره رفتم آنالیز بردم. آنالیز دویم هم خیلی برآمد. آنالیز در بین 1.5-2 ساعت تیار میشد. همون در بیمارخانه شهر کلوب، همونجا لابراتوری بود. رفتم دوباره آنالیز بردم، جواب آنالیز با هم خیلی برآمد. بعد طبیب ما را فهمون که تو بیمار نیستی. ترزاش رو پرداش رس کرد، گفت بیماران اونها یعنی که اون یا خوب هستند، حتی راه گشتن نمیتونن به کمک یک کسی که لاغر هستند. این بیماری در تو نه اوج گرفته ایستاده است. خوب کرد که سر وقت مراجعت کردی. توبت شما آسان‌تر نسبت دیگران. اگر آنها در اینجا توبت گیرن، شما میتونید در خانه توبت گیرید. با من هم خیلی توصیه دادم. بعد من ناعلاج گفتم میلش، اگر که من بیمار باشم من توبت میکنم با یک شرط. من دارو از اینجا نمیبرم خونه. من نمیخوام خونگی ما دانه که من بیمار هستم، برای که در من خودآگذاری بود. من تا همین حالا میدونستم که بیماری سیل یعنی که توبرکلوز یک شخصی است که روزای نزدیک از بین میرود، میفوتد، میمرد. من هم خیلی تصور داشتم. خودتون قبول کردید تصورات درباره این بیماری میخواد. تو همین حال من هم خیلی تصور میکردم که بیماری سیل این یک کسی است که عمری کوتاه دارد، روزای نزدیک میگذرد. یک شخصی خرابی که در جامعه هیچ کار کردن نمیتونه. هم خیلی انسان هم بیماری سیل میشمردم. وقتی فهمیدم که من با این بیماری سیل گرفتارم، والله دیگه چیکار کردن من رو نمیدونستم. یکم عمل همین بود که من نمیخواستم کسی دیگر داند. حتی بچه‌ای که قطعا نامه بود همون رو قسم دادم که هیچ کس نگو. این بین ما و شما و دکتر باشد، امانت باشد. طبیب گفت که خوب باشه که در شکم سر خوری دارو رو. من گفتم من هر روز بعد از نهاری نزد شما میام، دارو رو میخورم، بعد میرم. هم خیلی شد. من طول 2 ماه اول توبت هر روز نزد دکتر می اومدم، حتی خونگیمو پای نمیبردم که من بیمار هستم. مدت 2 ماه هیچ کس نمیدونست. من هر سر و فکر میکردم که من که از مهاجرت اومدم، فکر میکردم یگون کار دیگر خاطی مشغولم یا که من با ورزش مشغولم. عادتا من سر روز میشد از خونه میبرم بعد از نهاری. هر روز می اومدم نزد دکتر، داروام رو قبول میکردم. طبیب میگفت که 1 ساعت نزد من شین، برای که وقتی دارو قبول میکنی تاثیر نامطلوب پیدا میشه. باید که یک دم باید دم گیری. ایستی که مثلا راه تکیم بر اومدی، شاید که سردرد چه یا که سر چرخ خوبش در نزد من شین. دارو رو میخوردم، قبول میکردم، در نزد دکتر میایستادم 1 ساعت، جایش میشد 1.5 ساعت میشتم. طبیب دیگر بیمارا رو قبول میکرد، دیگه آدمایی که نزدش میومدن رفتن میگرفتن، من در یک کنجی اتاقش میشتم. من سوال داشتم، طبابت چگونه صورت گرفت که شما علاقه نقل کردید و من در شرایط خونه چی توصیه داده میشه در این وقت؟ در شرایط خونه چقدر که من توبت گرفتم با توصیه طبیب، همه وقت باید که دارو رو در شکم سیر در یک وقت معین، هر روز در یک وقت معین خوردن در کار. به خاطر چی؟ طبیب دویم ما را خاطر رسون میکرد که برای تاثیر خوب، یعنی که سری وقت با تاثیر بلند تو 24 ساعت بعد قبول حتما همون وقت ساعت دارو را خوردن در کار. اگر دیرتر خوری الکی تاثیرش کمتر میشه. خوب میشه که وقتی معین در شکم بسر دارو قبول کنی. همون حالت اینو گوهر شما مدت چند دوام میداد در آن وقتی استعمال داد؟ در تخمینا یک 2-3 هفته اول بود. نه وقتی معینش، وقتی معینش بعد قبول دارو بعد از 15-20 دقیقه الکی تاثیرش سر میشد. تو 1 ساعت 1.5 ساعت هم خیلی تاثیر میکرد. حس میکردم خودم که مثل که رنگی خوب هستیم، میبینی آدم‌ها رو رفته ایستادن، رنگی که آینه برین، خیلی آواز نیست، یگون چیز نیست، فقط نظارت میکنی. تاثیر هم خیلی است که محکم میشه، شنوایی غروب میشه، گوش پوشم غروب میشه، دیگه هیچ نمیشنی، فقط میبینی. تنها دیده است، چی گپ شده، حرکت هم میبینی، فقط تمام. هنگامی توبت سیل با کدام مشکلی رو بروش دیده مقداد؟ راست دیگه مشکلی که درمان اون قدر نبود، برای که ما رو دوستانم دائما روحان دستگیری میکردن. مشکلی پیش همه باید
ба худ иқрор шудан дар кор ки дар тавбат бемор ба бемори худ иқрор шудан дар кор ва пешаи ҳама ба хулоса омадан дар кор ки аз беморӣ ҳаросидан дар кор нест, гурехтан дар кор нест. хай дардо худо дод шифояшро медиҳад бо як сабабе, бояд ҳамун сабабро ҷустан дар кор, ба ҳамун даст задан дар кор. яъне ки сабаби шифо ёфтан ҳамин қабули дорост, тавсияи дурусти духтур, иҷрои дурусти тавсияи духтур, иншоалло ки шифо меёбӣ. бори дигар мехостам муроҷиат кунам ба тамошобинони азизи мо, ба шунавандаои мо. бемории сил табобатшаванда аст, ҳаминро фаромӯш накунед ва муҳим асабҳои худро ором нигоҳ доред. агар дар ҳолате ки рӯбарӯ шудед бо ин беморӣ, толибиҷон мегуфтед мунтазами қабули дороҳо ҳангоми табобати сил то чӣ андоза муҳим аст? мунтазам қабули дороҳо дар табобати сил роли муҳим дорад, зеро ки тавсияи духтур ки ба ман медоданд мегуфтанд агар 2 рӯз пай дар пай канда кунӣ, аллакай ин бемории ту мутобиқ гашта мешавад, ин воя ё ин ки ин дозае ки ту қабул мекунӣ дигар таъсир намерасонад. мо маҷбур мешавем ки вояи туро, дозаи туро зиёдтар кунем. хуб мешавад ки новобаста аз мушкил будани қабули доруҳо, аз таъсири номатлуби доруҳо, мо бояд ки риояи дурусти қабули доруҳоро иҷро кунем. яъне ки қабули доруҳо бояд мунтазам тибқи тавсияи духтур иҷро шавад. мутаассифона ҳастанд нафароне ки хай мегӯянд имрӯз ин доруро намегирам, ҳеҷ гапе нест, ҳеҷ боки нест, пагоҳ гирифтан мумкин аст. این خطاست و من یک تاریخ شفایابی خود را نقل میکنم. ما در وقت توبت با دیگر بیماران یک تشکیلات جمعیتی بود که در همین سمت کار میکرد، ما رو دعوت میکرد، صحبت میگذارند، اوید مشکلی یکدیگر ما با یکدیگر صحبت میکردیم، یکدیگر رو کمک میکردیم. بودن حالتایی که من قطعی دیگر بیمارا صحبت میکردم و یا میگفتن که من نه فلان فلان دارو رو نمیخورم، یک روز پس میخورم. طبیبش میگفت که این خیلی درست نیست. بعد من پای بردم که برای چی مولت توبت در آن حالت تا 2 سال بود، بعضی‌هاش بودن که الکی 3 سال توبت نکنن، مقصد که درست که رعایت نمیکنن پورا شفا نمیابند. برای همین برای شفای پورا باید رعایت درست توبت را باید اجرا کنی. من خود در تجربه دیدم، دیگران را میدیدم که مولت توبت، من که شکل حساس توبت کردم، شکل حساس از 6 تا 8 ماه توبت بود، از شکل مطابق 80 تا 2 سال توبت بود. بعضیش هم میپرسیدم و الکی و زیاده 2 سال توبت کرده استن، یک دارو خورده استن. یکی داروشون که کنده میکردن، بعضیش سر وقت نمیخوردن، هر ماه که نتیجه تشخیص میگذاشتن، نتیجه تشخیص ناخوب بود، یعنی که منفی بود. толибҷон мегуфтед барои он нафароне ки имрӯз бо бемории сил рӯбарӯ ҳастанд ва подкасти моро тамошо карда истоданд чӣ тавсия медиҳед умуман, чӣ маслиҳат медиҳед? агар ки ягон кас дар худ бемории силро пайдо кард, яъне ки ташхис муайян кард ки вай бемор аст, ҳеҷ вақт рӯ афтода нашавад. барои чӣ? барое ки дар айни замон тамоми дорои зидди силӣ таъминанд. муроҷиати саривақтӣ ба мутахассис, ба табиб ва шурӯъ кардан ба тавбат. тавбата ки дуруст анҷом додӣ, пурра шифо меёбӣ. мо бояд пеш аз ҳама ба саломатии худ аҳамият диҳем, на ба гапи беҳуда ва бемаънӣ беасоси як шахсе ки оиди ин беморӣ умуман маълумот надорад. бале дар ҷомеа бисёр тамғогузорӣ ва догузориҳо бисёр аст, не ки мо бояд ба ин суханҳои беасос аҳамият надиҳем. пеш аз ҳама бояд саломатии худро дар мадди аввал бимонем ва тибқи тавсияи духтур бо таъмини дору ҳастем, доруро сар вақт қабул кунем, шифо меёбем. ман худ як намуна ҳастам ки ман пурра шифо ёфтам ва ҳама вақт дар дилхо ҷамъият ё ҷамъомад ман бо дили пур ба дилхо одам мегӯям ки ҳангоми риояи дурусти тавбат шахс пурра шифо меёбад. тамом, ягон мушкил нест. ташаккури зиёд ба шумо толибҷон. умуман фаҳмидем ки муддати 2 моҳ наздикону пайвандони шумо намедонистам. ман ҳар рӯз дору мехӯрдам, мерафтам. дастгирии наздикони шумо, дастгирии оилаи шумо баъд аз 2 моҳ то чӣ андоза зарур омада буд ба шумо? кадом нақшро бозида омад? бале, вақте ки ман гуфтам ман бемори сила ман дору қабул мекунам, ҳеҷ кам маро бовар накард. барои чӣ? барое ки ман иродаи қавӣ доштам, ҳеҷ вақт дар пеши ягон кас шикоят намекардам ки ман бемор ҳастам. роҳ афтода набудед, нишон намедодед ки ғамгин ҳастед. ман чӣ хел гӯям, ман дигаронам ҳам хел тавсия медиҳам, бояд мард бояд мард бошад, сифати мардонагӣ дошта бошад ки фақат ба ҷуз худованд ба касига такя накунад. ман ҳам хислат доштам, каси ҳечиам намегуфтам, доруам мехӯрдам. вақте мара модарам пурсид, ҳамсарам пурсид дору, ман гуфтам ман бемори сил шуда будам, ман 2 моҳ аллакай дору мехӯрам, ҳар ҳафта мерам доруам мегирам. модарам бовар накард, хонагиам бовар накардам, ҳатто ҳазарам накарданд, барое ки
ما یگان شکایت نداشتم، یگان کسی نمیگفتم ما یک جا درد میکند یا مشکلی دارم. بعد بگیم بعد یک ماه اول توبت من خود را پورا سالم کردم. طبیبم را گفتم شاید ما داروخوری را بس کنم، گفت نه همین نمودی بیماری هم خیلی است که مهلت توبتش دور و دراز است، باید تو 6 ماه یا تا 8 ماه پورا دارو خوری. الکی این سیرویت بگیم محکم شدگی ارگانیسم شما دا تاثیر نمیکنه، نه که اگر که اگر داروخوری قطع کنی وای اوجه دوباره که رو خیز وای مطابق گشتن میشد. حتما باید همون 6 ماه پورا دارو خوری. من به خاطر همین پورا دارو نخوردم. با اینجا هم برمیگردیم که سری وقت و با نقشه معین استعمال مثلا دارو در مولات معین شده رجای توبت تا انجام توبت باید پورا دارو را قبول کردن، تو اینکه دوباره روبرو نشود انسان، تو اینکه مطابق نشه یا که دوباره اوج نگیرد. خب اویلا و نزدیکای شما بعد از 2 ماه فهمیدن، لیکن اول دوستی شما بود که با شما توصیه داد و برد شما رو با یک جا بود با شما. دستگیری دوستی شما تو چه اندازه با شما لازم بود؟ دستگیری دوستی من راستی دوستم حیران نشد، میگفت که من یکمین نفر را میبینم که خود همه وقت تیار است که مبارزه برد. بعضی آدما را میبرم توصیه میدم و یا سر از دل شکسته میشن، اتکاس میکنن یعنی که نمیخوان توبت کنن. نه که تو این کارو نکردید، برعکس گفتی نه من باید کنم. برای چی؟ برای که همون طبیبی که مرا توبت کرد و شخصی کسبی بود و من درست فهمم که باید که اگر خواهی که مثل دیگران دور و دراز توبت نکنی، باید سر وقت رویت رو خوردن گیری، یعنی که رویت درست اجرا کنی. من با خود خلاصه بروردم چرا من 6 مولات توبت دارم، من 2 سال توبت کنم، 6 ماه توبت کنم در کار، دور سر وقت خوردن در کار تمام لازم نیست. دلشکسته نشدم، با خود اراده قوی داشتم. همه وقت اراده در توبت جای اول رو میبازد. برای تامین دارو اگر این از نگاه طبی باشد، نه که اراده از جهت روانی روحی این بر شخص بینیاد. بله شخصی است که هر روز دارو میخورد که روحان رو افتاده است و شفا نمییابد. باید در برابر دارو باید روحان باید خود را پرقوت است کردن در کار، فقط امید از خدا کردن در کار و با واسطه قبول دارو شفا از پروردگار طلب کردن در کار. تمام. شما آقای طالب جون با داغگذاری اجتماعی چگونه اومد روبرو شده؟ چگونه پسی سر کردید؟ خود که با خود باوری داشتم، یعنی که من خلاصه من چنین بود که سخن بی اساس دیگر کس با من در کار نیست. با من مهم سلامتی خود بود، اهمیت نمیدادم با کسی. نگفتن گپای بودن؟ نه متاسفانه هست. در دیگرها هست. وقتی که من یگان رفیقم رو یا که یگان خیش تاورم یگان کسان بگفتن که من بیماری سینم دارو میخورم، باور نمیکردن. برای چی؟ برای اراده ما رو میدیدن. باوری بیمار نیست. باوری ما رو میدیدن، میگفتن که بیمار مثل این نیست. باید هر یک بیمار هم خیل باشد، یعنی که باید اراده قوی داشته باشد. در همون لحظه که با اراده قوی مثلا همون داغی اجتماعی رو گویم میشود که پسی سر کرده. بله یگان مشکلی پسی سر مشکلی نبود. هست بودن حالتایی که مثال میرفتیم یگان جا با دیگر بیماران، یگان طبیب میپرسید که یگان آدمی که من را نمیشناخت میگفت که تو هم بیماری؟ میگفتم بله من بیمارم. حالتی شد که من در بین ورزشکارا بودن، در بین نظامیان بودن، من سخنرانی کردم و بعضیش ما را حیرت انگیز نگاه کردن. من گفتم من باوری دارم که دل خواهد شما از همین جا اگر حاضر خواهد میریم تورنیک یا بروس یا که انجمن ما دل خواهد شما ما بسیار اجرا میکنم. برای چی؟ برای که من اراده دارم، من با خود باوری دارم. این بیماری مثل یک خوابی بود که بر من آمد و گذشت. تمام. این معنی رو نداره که من یک حیات دلشکسته باشم که من بیمار شده بودم کدام روزی. من فکر میکنم بعد قبول داروهای ضد سیلی در ارگانیسم من همون قوایی که بود همون قوا برگشت جسمان، همون قوای جسمی من باز برگشت. بهترین برای پیشگیری پنشای بیماری شما کدام چاره‌های احتیاطی رو پیش گرفته؟ برای پیشگیری کردن بیماری سیل پیش از همه من توصیه میدم که هر یک شخص باید رعایت درستی گیگین شخصی را اجرا کند. همه وقت باید حیات طرز سالم داشته باشد. پیش از همه چخیل گویم آدمانی که همین خیلی نشانه را دارن، نشانه بیماری سیل را دارن، کوشش کنن که با آنها در رابطه نزدیک نباشند یا که آنها را توصیه دهند هر چی تیزتر مراجعت کنند. شاید در یگان خانه یا که در یگان حجره اگر
шахсони бисёр зиндагӣ кунанд. Ман худ дар таҷриба дидам ки шояд ки ман дар муҳоҷират мо ки дар як ҷои танг зич зиндагӣ мекардам, шояд ман аз он ҷо бемор шуда бошам. Бар дигаронам тавсия медиҳам ки ҳангоми дар ҷои танг зич зиндагӣ кардан хуб мешавад тез ҳавои хонаро тоза кардан дар кор. Бале, тез ҳавои хонаро тоза кардан дар кор, сару либос ҳама тозагиро риоя кардан дар кор. Тозагӣ ин гарави саломатист. чӣ тавр он нафароне ки агар ки бо бемории силе рӯбарӯ шаванд, ба наздиконашон дар бораи ҳамин беморӣ нақл кунанд, чӣ тавр умуман чӣ тавсия дода метавонед? пеш аз ҳама вақте инсон худ бемор шуданашро мефаҳмад ку бояд худаш роҳ афтода нашавад. вақте ки худаш роҳ афтода набошад, вай аллакай фаҳмонда метавонад ба аъзои оилааш ки ин беморӣ аст ки иҷтимоӣ аст, бо ягон сабабе аз касе ё бо ягон сабаби номуайян ба вай дучор шудааст. роҳи халосӣ ҳаст, фақат ҳаросидан дар кор нест, фақат сари вақт ба тавбат шурӯъ кардан дар кор ва бовар кунондан дар кор ҳар як аъзои оиларо ки бояд риояи дурусти тавбата, бояд ки беморро бояд роҳан ҳамчун наздик пайванд бояд аз худ дур накунанд, наздик бошанд, яъне ки ҳазар накунанд аз ин беморӣ, фақат риояи дурусти ҳимоявиро иҷро кунанд ки дар ҳангоми сирояткунанда будан як ҳолати муҳофизатӣ иҷро шавад, то ин ки каси дигар сироят наёбад. баъд чӣ хеле ки ман медонам аз тавсияи табибон, баъди қабули дурусти 2 ҳафта зиёд қабули дору аллакай бемор вай сирояткунанда нест. вай бигем ба дигар кас зарар намерасонад. вай озодона метавонад дар як сари дастархон бо аъзои оилаи худ хӯрок хӯрад. бале, саволи навбатӣ ин буд ки чӣ тавсия медиҳед ба он нафароне ки бо бемории силе рӯбарӯ шуданд? аллакай маслиҳати шумо ҳамин қадар аст ки роҳ афтода нашавад ва ба худ бовар кардан аст. Толибҷон, дар фарҷоми подкасти имрӯза ман ба шумо ташаккур мегӯям ва ташаккур барои ҷасорататон. шумо омада имрӯз дар бораи ин бемории сил маълумоти бештар додед ва умед бар он мебандем ки аз ин маълумоти шумо, аз таҷрибаи, аз қиссаи зиндагии худатон ки нақл кардед, нафарони зиёде ки бо ин беморӣ рӯбарӯ ҳастанд, як намедонам илҳоме гирифтанд, ба худ як чизро пайдо карданд имрӯз ва ба зудӣ паси сар мекунанд ин бемориро. ман ҳамчунин боварӣ дорам, ман шояд як сухани асоснок, як сухане ки шахс аз таҷрибаи худ мегӯяд, шояд таъсир расонад ки дигарон ҳам дар ҳангоми рӯбарӯ шудани ин беморӣ роҳ афтода нашаванду ҳарчи тезтар шифо ёбанд. Ташаккури зиёд мегӯям Толибҷон. раҳмат барои даъвататон. дӯстони азиз, ин буд подкасти мо ва дар фарҷом ба шумо мегӯям худо наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр. силсилаи подкастҳои мазкури лоиҳа оид ба бартараф намудани бемории сил дар Тоҷикистон бо кӯмаки мардуми Амрико эҷод шудааст ки он аз тариқи агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонида мешавад. мазмун ва мундариҷаи ин муҳтаво маҳсули ширкати аломат буда метавонад бо нуқтаи назари USAID ва ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мувофиқат накунад.